Guy. Florence, please. Nini? For heaven's sake. Wow, makuri. Nindure kava, please. Makothe reke ngwire. Ndirenda twarie. Titwarie. Ulikuwa unafikiri unatoroka uende wapi? Ndiye Nairobi Florence, please. Ndoka twarie. Kwa nini ulinidanganya? Duni Florence. Kwa nini ulinidanganya Makothe? Florence, you can talk at another place. Tell us matwari hapa. Here and now. Kwa Florence nendo tinda goke Emporia, please. Nikiondoka. Florence nendo tinda goke Emporia. Ona yo akimenya urewe njikire. Tinira menyora na. Urakimenya, urajuria nikina. But you see Florence. Liwe no avikire. Is that not true? Kuhika ke? Kuhika avikire nendo turatinda tukiorania uriolewa. Kuhika ni kuga atia? Florence, wako hika gwakwa gutihandu kwa. Ruthi na waku no uriku. What is your problem? Unajua shida yangu. Unajua. Why do you make empty promises, Makothe? It's not about empty promises, Florence. I'm not going anywhere. You're not going anywhere. Luto kana. Direnda kumenya. Na nende to irikore thori basi ntuonge. Na make it fast. Tell I want. Direnda. Okay. Florence, Biro and please nakubanda gekemwe maximum dakika igiri urenda atia. Ask me. Tell me what you want to say. Hey. Okay. That's yako nyingi hava for nothing. Renda ukorie tete Makothe. Uria ngusokeri wali. Ugukite gwika atia guku? Kwi mundu ne ukite gweterera ava tuthiete Nairobi simple. Diana. Diana, who says Diana? Mutima na Diana guku. No akwira turari na Diana. Anyway, ndienda ngano nyingi. Ndienda gukwirwa atiriri. I only want one thing. Nimuratigana na Diana kana mutiratigana nake? Turatigana na Diana. Ndikwa nguria ati Florence na ningukuria ria maita 20. Relationship yako na ine mponde either ni Diana, either ni Florence, either no kana no irakuhusia na nini. How does it concern you? That is none of your business. Menda na mburi kana na nyau kana na ngui. It's my problem. You have nothing. Diana gutigana. Who are you? Ndakuria atiriri. Nimuratigana kana mutiratigana? Tutiratigana. Yani Diana mukinyite handu ati riu nginya ndugu yanyu itwikite ya family. Ithe matire hana nanyi na irimu. Kana ureciria ndiui. Nakupatia options mbili Makothe. Either were utigane na Diana kana sahi nirudi pale. Thijire nyina irimu ndeto icio. Si umemwambia tayari? Daici etikarite hare ndiramenya. Daici. Nikizanga kiriko urenda kureta riu. Akiri urerehera mathira maya mothe. You know what you are supposed to do. Why do you bring rivizanga urenda kureta mukawale wene niki? It is risky. It is not. Okay, nitaachana na yeye kama no urenda. Wena ma. Ni sawa, nakwira nego. Makothe waga gutigana na Diana. I am going to bring Mama Wairimu into the picture. But she already knows. And it will be noisy, it will be messy. You will not like it. Lewe, no escalate the match you have done. Okay, ninakwira nitugutigana na Diana simple. Riu ndeto na ithire na nituthirie maundu mengi. Let's finish. Yes. Leuri, thanks so much. Ndaguthaitha tuigane na icio ndamba gugutumira. No problem. Icio ingi nigutumira very soon. All right. Na nimeshukuru. Thank you. Kethi we Leuri, ni reke njeterere tukurikaniire tucemanie. Weke nguriris. Okay. Thank you. Thank you muno. Tukwaraniria. Very good. Mahinda mega. Undu mwe. Haya. Take care. All right. Deal, ni kwa ndilo kwenda ngwira atia. Sawa. Okay. I can now leave. Nawe wona waga gutiga. Utanijua. Nitamakana no uranyumeria mutu. Sawa. Can you hug me so that I leave? There is no no rutragi si andu hii. Kwani kukuagi ni nini ndongea ni anoweka? Hug me I leave. I have no other business. Ni ndo gutandika nginya ni gutandika no. Makothe. Florence. Ugo niguo mureka? Nyino irimu. Ndona tienda uthi na mbere kinya hau. Nindeona na maitho makwa. Nyino irimu. Do Florence, see the nonsense now. Rivu aruto wirori. What I Makothe.
Shida yote ni wewe uniletea makoti ndani. Rekia yule mwekaga. Kama kawe kindu kidogo mno unajua very hivyo wewe. Iki kirunyi nawe irimo. Video. Nina imagine ndakora makothe ngarini. Wamukora nao. Na muire cio tago Diana. Ate Muire tu weho mukuhi. Mwero wahagia tucire twarasta mwena. ate Muire tu mukuhi. Mwero wahagia turasta mwena. Wetagwo Diana. twitagwo Diana. Hai. Muthigari. Ti muthigari. Diana ti muthigari. Aca, ti muthigari. No. Niwe. One. Wewe niwe. Oyu ti muthigari. Aca, ti muthigari. Ndonjũria ni njũĩ. Akoragwo ha police post. Aca. Ti muthigari ndarega. Ukiuya atia? Muthuri wakwa arutaga wĩra ku police post. Na ti muthigari, njũĩ arĩa othe marutaga wĩra ku. Yes, babe. Wacha kuniita babe. Please understand me. Niki kiuru. Anything that was between us, undure wonde ora gatagatiga kwa nawe, it's over. It's Tedo, over. Simple. Diana, get off me. Yeah. Sitaki maneno yako. Nelson kilikomenya, you are a terrible woman. You are terrible. Umeniwestia time yangu makothe. Ukuwestia time kusema nini? Waste time. Ebu ni Wewe basi. yako. Tengo live. Yes. Tavie, that it is good you have even come. Yes. Ndiathie kondo makothe ndiragotiga. Yes. Diana, uko na shida. By the way, I have nothing left between us. Diana, please. Kana ore tu hapo ndo ate mutumia aku ni arecokithirie. Kwicokithia riu uraukite niguo bike. Ai, reke ngwire utanitafuta. No igua. Utanitafuta. Nikuo uraukite niguo coke. Ndakwira uguo ni ukunjetha. Kwenda kabisa. Nini mbaya na wewe? Ndakwira ni ukunjetha. No ngigucaria ngecaria andu ikiuke na. Ngigucaria. Tungiguo ndo. Good. Ndona, ore turarithie. Brother, nitakuwa ninaukite ati ndo ndo mwaga. In fact, nyina ukakwira tiriri. Ni nini? Ndingitura nthino ni a prisoner of myself. Kutura tene muvungwa. What do you mean? Kaundu karia tuwekire tene ngigeria gukinya mwena uyu Florence unanizuia nikifika pande hii neko that blackmail has to come to an end. Riure nevangite uguo. I have to tell everybody. What? No anginya mbere mundu wa wonthe. Tiga wa mundu amenye kiria gitumaga tukoro twina thina nie nawe. No anginya muthuri waku amenye. No anginya muthuri waku amenye. Ati? Pastor, can you leave my husband out of this? Thigari no nginya imenye. Tiga kila mundu amenye. Leo I'm ready to lose anything, everything. No ndikwenda gutura ni ngombo yako. Ai mama. Mama ameenda wapi? No amwira ndire gwitu. Hata mimi niko na kwetu. Ai. Leo unataka huko? Sina nimewaachia dadi. Mwekara kwa ula baba yenu. Haya, mama siende. Bora jadi siende nini? Like what serious nini? And then mama mwekara kwa mwekara. Mama nini? Namwambia hata mimi niko na kwetu. Hebu mimi niende nikatulie. Umesikia? Please. Mwekara kuna dadi wani. Tupole dadi. Ama kuja jioni muongee. Kuongea nini? Please, can you go? This is none of your damn business. Please, mudi. Nuri uratukia mama nawe. Ndamutia na fafa wenu. Tudi. Mukamineke. Mama. Wai wana igwa. Wana utakoka mumwe ndathi. Wana ate nina irimo. Wana ate ya. No woka. Na ego misete. Thank you. Horo waku. Ni mwega. Ikawa guthiaga. Ni nguthiaga Eh.
no eka wega muno nĩ guka nĩ ngũmicĩte Thank you. ona nĩ ngwĩciragia ũhoro waku Okay. gũkĩhana atĩa Etikuru. andũ no wega Ĩtio. ona ithuĩ gũkũ tũtirĩ na ũru ngwendaga kumagara ũguo he mũtumia ngũthiaga kuona no rĩu rĩu ndigũthiĩ tondũ nĩ woka tũgũkĩingĩra Rĩu ona tondu wona ndoka tigũkene ũguo nĩkĩ kĩũru ni tũraikanirie na makothe Yona ndina bagi ciakwa handa gwa nyambe njuke huruke thikũ cigana ũndũ atĩrĩrĩ ti wega atĩ mũndũ ekaga ũguo arĩ kũgĩa mũthuri wagĩa na mũciĩ waku mũndũ akiragĩrĩria ũguo niĩ ngĩgakinya hau nginyĩte kana rika rĩakwa rĩroraigua rĩrĩ o mũciĩ tani ũguo tũtikarĩte kũu nĩ kwenda nĩ kũũmĩrĩria ngĩkamũrera mũkinya hau mũkinyĩte nĩ kũũmĩrĩria rĩu kũguo nawe wĩũmĩrĩrie nĩgetha ũhote kũrera ciana ciaku gũtirĩ kwa arũme kwega na gũtirĩ kũndũ gũtarĩ ngũ cia thingira no igua rĩu kũguo ũmĩrĩrie kũu ũrĩ na ũkirĩrĩrie tũmahĩtia tũnini tuo tũngĩtũma ume mũciĩ rĩu ndĩrona ndirĩ ndĩrakwĩra aranjĩkire atĩa kana acha niĩ ndikwenda kũmenya niĩ ndikwenda nginya kũmenya rĩu ndũngĩnjiguĩra ruo rwakwa niĩ ruo nĩ ndĩrakũiguĩra na nĩ ngwendete nĩ mama na ndĩrakũiguĩra tha tondũ ndĩramenya wĩ mwana wakwa na ndingĩenda ũkĩona thĩna no nĩ atĩrĩrĩ niĩ wa mbere nĩ gũkũ ndingĩkũiga ndingĩhota aneria nyũkwa makuonaga makwambĩrĩria kũrehe inegene nake thoguo ũkirakirĩte nginya ciana ciaku ciũke rĩu ngũcoka ngũiga nako rĩu mũndũ ũragũkua mũrigo githĩ ti niĩ na tondũ ndienda gũkua mũrigo tondũ ndakua mũrigo nginya nawe nĩ ngũkũritũhĩria waku coka gwaku mũciĩ Harisa. Yes, bwana. Yes. Niĩ mbĩtagwo Njerũ na bwa. Hold on. Hello? Nĩ kĩsi ĩrĩa Diana ũrĩa watuĩte mũthigari. Please, I want in a position to assist. No ukire police station nĩgetha rĩrĩ wandĩkithie statement. Kindly. Okay. Thank you. Yes, Mr. Bwana. Nabwa. Yeah. Yes. Diure. Yes. Munene akuo? Munene araikuo? The officer in charge. Officer in charge. Na tiga uma ofisi. Ni siria wa ukuvunja. Ndio kwenda kwa nake? Ndio kwenda kwa. Ndio barasa. Sasa wapo pamba bugu. Okay. Na mutira bugu afima ofisi. Thank you. Rĩu mũnene rĩu tũrari ũguo kuone ciria mbere nyambe mbuke mve report mbere ya thiĩte kwandĩkithia kũrĩa nĩ sawa thĩinĩ wa ubi sawa ũrĩa kũbana niĩ mũmaku na ũkona ũndũ ũcio minainĩtie nĩ ũndũ mũnene nĩguo bai mũndũ ũyũ wĩtwo Makothe entrepreneur. Alright. Nĩwona Makothe mfanyi biashara town megwĩka ũguo makanjorera maina mongia wake rĩu tũraria ndagĩka ici tũraria rĩu ndagĩka ĩno nĩ ya kũbũbũrwo mũnene. It is either niĩ ningĩiga kwĩgũri mochari kana nĩ mwĩ mbia ciothe timakuie ini kata musoro wa kumbia kana mamboragithie no yakitu kimunjiza munge wakakigua na kagwe mambare ndeto icio ikiarua. It's very interesting. Can you imagine and why to this kanitha now the same church to make it clear to this ACK stadium old stadium do tambira the money and that's really can I suspect them? It's difficult
Makothe kina mutumia wake ri murutaga biathara muthemba umwe wa mundu aina biathara ciake ngurani ni ndutaga biathara ciake ngurani no marutaga biathara cia ngurani. Okay. No mungi ni kaunjugi kaunjugi. Okay. Biathara ni ngurani. We umwe wa cianyu ungikorwa akombithitio ri ongi mbeca uvoro kombana mbia na ndu acio tutiana kombana mbia ndigo uvoro bana. Okay, sawa. No rigure tugwika ngoja kidogo. We Constable Nyaga. Yes sir. Hebu kuja kidogo. No kauga andu acio marakubangirite makurage. Yes. Kana makuie. Yes. Those are capital offenses. Sasa nauliza. Yes sir. Mko na nani kwa station? Kuna Sidima. Mwangi na Karanja. Okay. Yes sir. Ufanya hivi? Yes sir. Acha Karanja kwa station. Yes sir. Chukua Mwangi. Okay sir. Mwende hapa town. Yes sir. Munilete ile mwanabiashara anaitwa Makothe. Ile Makothe nini enterprises Yes, mnajua yeye? Yes sir. Niletewe yeye na bibi yake. Yes, usisahau kubeba resima. Yes sir. Sababu kuna bibi ya Makothe. Yes sir. Sawa sawa. Na hiyo tufanye haraka. Yes sir. Alafu nauliza bwana, kwani station imegawa namna gani? Nitaorganize sasa. Mbona imekuwa uchafu hii yote? Nitaorganize sasa nikirudi. Mbona mmeacha hivi? Hakuna maabusu hapa ndani mnaweza mkatumia kuchukua kusafisha hapa. Nitaorganize sasa. Wacheni mchezo bwana. Kwani mnashindwa na kazi? Yes sir. Kimbia mlete Makothe na bibi yake, halafu hiyo kazi nataka ifanywe mara moja. Yes sir. Kai. Asithabia huko. Ni ndiathabia ni. Ndiathabia na ndiathabia ni gutauka. Sinirete. Kai. Tugwika uguo ni wega. Na kuoguo ni turabatara mutumia waku. Ni ndo akwandika statement. Okay. Very critical. Hello. Yokinyira wira-ini. De wabici. Nenda ukulima police station. Kai, ati police station. Wika atia ithe wakire miuthire police station utajirite niki. Ati ndoi? Hapana. We Kai. Okay, sawa, ikiatiriri ndukingire. No. Just do this. Eko uguo. Chukua bodaboda. Tone uko faster. Kai, bodaboda. Guku bodaboda. Guku utakire bodaboda. Eko uguo nirakwira. Salia bodaboda yangale bau. Kai, no ginya njoke. Ai misitaki kukuja. Dikwe ndienda tukutuku ndienda maundu mengi. Can you please act? We. Eko uguo yaboke wabici-ini twarie. We just come. Can you please come? Sawa. Na niko serious kuja. Ndikwendethera uri okoragwo wina ryo ya gwitureria nyomba. Sawa. Ya, ana mwana wa Kenya. Okay. We tigane andu taya. Bairuni ninge kwambuka. Okay. Me nguto cia tumia ni itabagia. Bari ya mkubwa. Mzuri sana madam. Asante. Karibu kulima. Asante. Jitikiria dakika imwe please, jarie na ithe wa kirimi. Ni sawa. Wa kirimi kai ukire borithi wena no amenya. Ndeto icio ciothe cirari cia maheni. Kai. Ndeto ino kani kuthi gukoyo mama. You mean all these were rice? Madam. Yes, bwana mkubwa. Hebu kuja kidogo. Kuja kidogo tafadhali. Dakika moja. Karibu kuwa mgeni wa serikali. Hayo maoke na hapo. Mkubwa. Kwani kumeendaje? Sasa watu kama hiyo si ndio hawezi wakatufanyia kazi? Yaani unajua ona mabeni in itself is a crime punishable by law. Yaani wero uthe turaruta ni wira wa mabeni. Haiwezekani kuwa namna hiyo. But we love guests like this in the station. Hao ndio watu ambao hutusaidia katika kesi.
I'm sure atatusaidia vizuri sana akiwa hapo ndani. Lakini hawezi akatusumbua namna hiyo. Yote ilikuwa uongo. Tutakaa hapa tunafanya kazi ya uongo. Haiwezekani bwana. Hiyo haiwezekani. Ni kama ile biashara unasema. Hapana. Nona uretio te senti Makothe? Sawa. 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 Okay. Ninaona kwa ndo niashiria. Ninaomenda kwaria the truth. Ninaenda kwaria omora ninaguo. Ndo ucio kwina kaundu kambimbulite miaka mingi muno no mende kwaria to this point. Kwa hivyo criminal ameamua kuongea the truth ni wega, that is good. Umetaga witness of the state na utatusaidia sana katika hii case. Ukoro tutethetie muno. Endelea. Thank you muno. Lakini leo na ngiaria kaundu kau nino mende kwaria nginya mutumia wake. Mutumia wakwa araukirira maundu mama. Ngoja. Ngobe nafasi. Mpatie nafasi. Kadhina mbele. Nitakwira ngiaria kaundu kau no mende kwaria mutumia wake hivyo. Sawa. Siaitwe. Kuna siaitwe siako hapa. Okay. Aitwe. Sawa ngoja. Kopronyaga. Hebu kunya kidogo. Fanya hivi. Enda unilete hiyo mabusu iko hapo ndani. Na uchunge usilete ile Diana. Kwani Diana kwa huko. Unaona wanakora ndanakora huko na kenomende kwa lio ndio hapa kupi. Mama ndio tumeta wewe. Tukangie wewe. Unijui vizuri sasa. Ni suspect kuja. Ngala. Wote wawili. Makothe. Ngoja nikwambie. Maugaga nduko cia mwine bote. No ngutara ngwire yona itikinyaga bote. Sawa, vile nimekuta wanapigana. Kupigana. Hiyo ni mzuri, that is another offense. Hiyo ni kesi nyingine. Wakipigana. Na wewe ile dumana bagi yako. Imechukuliwa na madam mwingine hapo ofisa. Ni sawa. Ni moya. Simsonge karibu kaimuretigira. Uje karibu. Sawa, hiyo ni mzuri. When a trumpet sounds in a city, do not the people tremble? They do. When disaster comes to a city, does not the Lord cause it? Surely the sovereign Lord does nothing without revealing his plans to his servants and prophets. Maundu mothe mekikaga kwa wega kuri aria mehokete Ngai. Gutiri undu Ngai atoi ona uriku. Surely. Makothe, dina mbere. Leo bwana officer. Thank you very much for the opportunity no. Leo just a minute. Hello? Makothe, sasa my dear, I love you so much. Guy, thank you very much. Hebu nikwambie. Aki, I've forgiven you in advance. Ndukamake maundu mothe mekikaga kwa wega kuri aria mehokete Ngai. Aki, asanti. Look, we have to fight for our family. Thank you. Oiko? Ndukamakio ni kuri andi. Pai ekatirire ni hapa police station. Unaweza kuja? No hapo takuka na haraka please. Ati borithi ugika atia? Please uka hapa police post. Okay, sawa. Reke njuke. Sawa. Guy, please kuja tu. All right. Don't worry. All is well. I love you. Ngai, huyo ni Ngai. Oka. Okay, sawa.
Thank you muno. Lewi. Ona ino ore ngwenda things are okay. Tondo na mutumia kwa mbera ni ukite. So I think I'll be able to tell it to you. Do ngwefira boke. Nienda kwaria kaundu kau ngwenda kwaria ona kevo no wega muno ndumbarĩtie hivyo. I think I'm okay. No riu ni requestaga I wish no tukore tukarite ndi tondo ndeto iria ngwaria. Ko mundu ngegwa by the way ni I know timpete tombega muno koro no twaria ndeto cikarithitwe ndi no problem. Okay, fine. Yeah. No tubuthire stadium hapa. Mutoto ekare bau pavilion. Sawa. Ugetuge oboro wega. Sawa. Na mutumia waku auga atia gwekara kabisa. In Ambira in the next 2 minutes you should be here. We still have time. No, she in Ambira wanatangithia ndaka ithatu please. She is allowed. Twende. Aki have missed you. Hi. Aki, thank you so much for coming. Aki, to tukalie kuna ndo tulalie bana. Hi. God is good. To the. Huyu ndiye alikuwa amepotea. Thank you mwana umepatikana. Ndio visa. Gore gwita uga kwina kaundu nenda twarie. Nyende tumise wa mundu wothe wikarite gikaro giki. Nyino mende kurekerwa ina advance mbere ya mbaritie. Urekerwa atia muragani uyu. Hebu ngoja kidogo. Tafadhali ngoja kidogo Athi na mbere. Ni ngiri request andu mandekere ina advance tondu ni niramenya undu ucio nthiite kwaria te kwogukenia andu muno tondu kaundu kau ni kaundu very bitter. Aturite kanthumburite miaka mingi. Nina wangu ndakuga. Excuse me, bwana officer. No jitikirio please ndagike mwitwaranirie na muthuri wakwa haha. Madam, hii si familia. Eno ni police station. And this is a police case. Maundu ma muci mugathie kwariria muci. Tuthie na mbere. Ni kwanguga ni officer. Niwe kaundu kanthumburite miaka mingi muno na sasa kavindaga kwaria ndeto icio nino ta kwaga kinya. Yuna ni emendaga kuga atiriri. Basi please not to postpone. Madam, No. Police station. Yes. Nini mbetekirwe mbali ya undugu ni mbali. Madam, this is a criminal case. Yes. Ino ni case. Twagirire gukora turi gotini riu. Yes. Songa. Nini kwanguga nyundo yo nthumburite for a very long time. For the last many years. Ana nindi kwenda. Yes. 24 years to be precise. Endelea dina mbere. 1994. Ndurite maisha ma blackmail. Maisha ngakora ni mufungwa. Tondo 1994. Nigwekana twagire na mutumia uyu. Ndurite maisha monthe na threat. Yes. Ndurite na threats, blackmail. Ngaigirirwa maundu threat no angetwa bia. Timwana. I mean exactly that. Mtoto? I mean exactly that. That's exactly what I mean. Tukigia mwana nake na kuma endeo ni ugo twatiganire. I don't know. Sorry, please. That one has become. Am I kwenda rewe wega ni mwana uri kuraririrwa? Turaririo for mwana wa nyure witwa murimi otherwise that is the point I'm. Sincerely speaking, are you talking about me? Me and rather speak the truth than Nicola safe. I want to talk to Muremi. Ngoja wewe. Are you talking about Muremi, my son? Nimbetekelea mbali uruhusiwa nyumbani. Ebu keti. Yes, nina ni kwanguga gatire ni kwanguga bwana officer. Ndurite under threat miaka yo yonthe. Blackmail.
nitarua na wa mweri ndoire ndivaga ngiri 50 tondu watwikire tondu twatigana if I have to survive thino na akora ndire na maundu makwa mathuke ni nari va kinya point nari mone kuriva nyino irimo sincerely speaking ni ndorite maisha matai mega nundu wa mutumia uyu ni and I don't know what I can say. Sorry to say, are you talking about Makothe, are you talking about Muremi? Yes. Which Muremi? Wewe. Teresa, can I just interrupt, please? Ningera kuga atiriri. It is not clear. Ni mwana ule kuturariria. Turariria Muremi ni mwana ofisania buka kidogo. I think I'm very clear. Ni I'm very clear. Wewe Muremi turariria mwana ule. Buka kidogo. Come clear. Can you come clear? Muremi. Ate? Another chance ate? Ate o. Ni Muremi. Ngoja kidogo. Turario buroni wa ukorwa ndai na mwana. Mbisi Muremi. Yeah, that's Muremi no Makothe. Ate? Are you clear? Ate urario burwa Muremi I wa Muremi my son. Okay, bona usies. Muremi my son. Kwenda kuga atiriri. Munene. Ati Bible yugaga atiriri. Maundu mothe mekikaga kwa wega kuri aria mehokete Ngai. Undu uyu ni mururu na ti mwega, lakini kuri maundu ona ni ndamenyero hau bona usiesi. So ona hata mimi imeniumiza. Kururira u. Just kindly give me time. Ngoja. Kururira u keka na nie. Ebu. Tavorira kidogo Bible yugaga atiriri. Maundu mothe mekikaga kwa wega kuri aria mehokete Ngai. Na undu uyu na gutire undu aria maundu mothe maria mekagirwo hitho-ini no nginya magoka maumire king'ang'a-ini. Koguo ri tugukite na kesia uragani ini aya magikia uragani riu kumbigirira taruko ara ugo na ugapona officer uyu ndeto na icio murego ikiriru ati anga we and plant anga kuiba kuua. Can you speak the truth? Is not that not a creation? Kinde ndo ambigirira tondo no nie twendana na this by the way I'm very sorry. Let me also say something else. My the way we have been in love with this and nduramenya na kiuniko kiratumire ngoja Makothe round ucio ugakirie my story nuriku niki Florence. Yes. Uyu sawa na niwe bona ucies. Ni muthenya ucio ri ni ndaiguire uyu riu niaingirire gwakwa biu ningi kare undu ndamakorire na ndiakenire uria ri riu ngimenya atiriri riu ndeto ici ri no njirie muthuri nigetha aririe mutumia wa ni na ngimuhurira thimu na respect ciakwa oke at least ndimuhe uhoro nigetha arira mutumia wakwa mucii wakwa naguo wiki atia urugame riu ri ni ona tuikara thi uguo mukawa-ini nigetha ndimutaririe uria ndirenda kumwira ri ona gutire kiugo ndamwirie oke ria kiaria na thimu oka aria arie na thimu ri ngeti thimu yo avuriritwo ni we wa muvurire thimu yo aya thimu nirio anjiria atiriri ati ithuĩ tũrĩ oragani ni amenya uria ngupuranite na maundu macio mothe. Officer please let me clear this. Niĩ thimu ni nanyitire turwe ni nanyitire thimu ni nanyitire mukuma kwe mutumia kwe mungia wakwa. Yes, akimba the whole scenario na ngimenyita uria kwa bana. This is what I brought to you. Si aseme was it true? Thank you. Ngoja Makothe. Ngoja na ilikuwa uongo there was nothing. Wewe wabulire thimu ukimwira atia ndora sunjo ndoria ukimbe wambiriria atia ati kotararia ni ndamwirire ni arabangirwo yes uru ni Makothe ni ofisa ndahenanire ni tondu ni ndarakarire muno uru mbere okay ni sawa uru uriku be clear uga ngiri tucione wambirire na thimu marabanga kumuraga kumuraga na kingi kumuia na kumuia very good riwe ikaro giki ngoja urenda gutwira atiriri uhoro wa kuragana na kuia nduriho ni maheni
ni bwana officer ndirenda kwirihia tondu Makothe ni ahenirie twagia mwana koguo it is revenge. Tini maheni. That is a count on itself. Tini maheni. Wake ni maheni wake ri Makothe aroiga. Hebu ngoja mzee, ngoja kidogo. Wake ri Makothe arauga turite arihite mbeca. Yes. Mara mangi ni convenia every month wa gutimo rinda na muveza ngirive. Is it true? Yes. Yes. Ya mbeca ni Makothe every month nigetha kinya tukavitanagia na nyino irimu nigetha tuiguanire arehage mbeca cia ku maintain mwana wake. Mwana uriku muremi direct kiugo negwa nitakwenda negwa wega kana ni ati hiyo ni extortion. Is it true? That's another count ya extortion. Number 3 ndeigua hagwetwo my friend here. Yes. Amutumite in my life niguo tuvitania nyino irimu akamutuma. So you hire onire ni twa na uyu niwe wanjiririe atiriri ndimakorete haha tondu ndenda kumuhara. Yes. Anjiririe uyu ni muthigari hata hiyo ni uongo. Nire anda anjiririe ni muthigari ri nini ndamuheire wira wa kunduiriria Makothe nigetha menyekana kuri na tondu uyu anjirite Makothe ena mundu mena ena mundu menake. Uyu ni sawa already ni tumunyitite na ni turamutwara igoti-ini mathaa macio mangi ni undu wa impersonation. That one is covered. Koguo ukihaya mundu a impersonate utoro wa mundu. Is it true? Yes, ni have lived a very miserable life. Ni bwana officer ni utoguo ndauga ni kurakara ndarakarite riu koguo ni ndaigua uru muno. It is good. Nawe riu kimenya riu ukimenya maundu matatu: impersonation, extortion, kuhenania, macio ni ndiraguthithangira namo. Riu ni ndi mwana we ate ni uringi kwira ni atiriri ona ni ndaigua ruo o uguo waigua murimi we ndugutua kuri undu werera mwana tondu na mwana ni kurera ti guciara mwana munyite ore wa munyitire ni ona ingienda mwana ucio ndakae gukamenya kana we ti weithe ni ingiurio ni orere mwana o uria ungimurera tondu mwana ucio ni muturire wake kurikia na ndoe mwana ucio agatuika kirucio. Riu ri maundu ma ciana ri macio ni social issues maragiririo na ku ni wakwa ni criminal na ndina suspects igiri. It's very painful. This is my suspect no you na kuoguo no murimi na kufungulia mashtaka na rucio ndirakurokia igoti-ini. Yes. Okay, niyo na ingiona atiriri uhoro wa kurekanira ri ono ri Bible-ini kono andu no marekanire. Tari for example ri I'm also within the knowledge ati madam uyu rathukiaga gwakwa still onake gwaku ni athukitie. We madam, hapa kuna mambo ya social issues na mambo ya sheria. Nie ndiradiro na mambo na maundu ma watho. This is my suspect ndakunyita ni undu wa maundu macio ndagweta. These are my two suspects inyu no muthie. I'll call you when I need you. Nigetha thie na yanga mahingurire mashtaka huyu nampeleka jioni au ndio suspect yangu. Amuka twende, mnaweza kwenda. Let us go, shikana mkono. Shikana mkono. Twende. Songa haraka.